Apotu idue okale kede ipajana ko luikinos ay mananari ipeli ti bokoro ko deta sai mula kitu kesi neni dio kasiloniti e kwanguntos kotoma aurianet apolone cholongo la teke na irara ki belai Julius Obela yesi abala e woro untingesi aurianet akalo na e ruom ay serakini e bale be idadato sike tunga e poison amidana kini luchie tunga akiron we jasini ngesnu Epoison do mara na so tingesina do atithi pilata ngesna na lola ngatukuni tunga le tiane do ikone no rango no pateker carbon do bera no pateker carbon dara no edo fere so ka uda ngina aja sakirongun bakaibo akoni mo chalta do pet na ya itengo kapa berna teker okay yes ngesa akiror Stella. Podo boy kinotori ajay miebele ajay. Ngina o center ngina ne baki bomuso. I boy kinari bobo limita be kero ram cha dange pa. So lolo ba na limita be ji ko kena botana ne bako kelo limita ngi. Ade kani bo be ko sana bodo lipola kupunengo e uria ke ko ke ba sibe e nyamiti ko bore kiro. Auriakalu ikoku kayeni ewomitai ebe amida kitei Poison Isaac Ekwelo ka Josephine itu kesi elipito sa tekeri ebe konyichu ikapilaka kapodo amame orengo dale more ajengo dala ay mana neni chiengi na kumina todo bugoda bere juk information bikonai edeki koku baby ay bonyo bo yanga sidoberi no wakati kunya malaria no akimami engo kwenye bia bara beja ine dumutori ko kacha nyama nyo baka be baliko Kenya mitakai alaiji obuke amojo ma ikirot oge bodan limona beraya ngari koku je twene ni jatari e kiango ni liteleki e bala bodo je ba iko karara e nyami tichut na pabi ile kuni boren ko yara mama nyami mama dia karada mona e mola ko bubodi ko kolek ile podawni ko kagogo agebo danga yangari ko kai ade kisa skani basi pibe ikonai itele kuta iko kunni borengon tomai toma pag so ibore bon kwa na iti ko kunni ola no ino ikwa ibwa kita jimisai oporo to ine gete boda na insai kialo oboy na kidiko ka domu na mukyan toni doko pana ngale iberi ko inerto samaki oda ka itunga akiro swi Nanga torani toni itunga chutinga si umumo sakirongun no di samanya nyesi kei kwenya kiro tunga ne jasi di samanya nyesi kei no ro kwana etuko situnga kwana mamepe doreta itete mun konyi samare raine kian konyi tunga nyesi ude takiro no mori samanya mamkara ngetoko gongiti be chudi kiro konya balang bitunga nyesi udete konya mangetoko gongiti be chudi kiro konyi tunga nyesi udete di samanya nyesi kei ori bore na koranga ai lip oni tunga lujane nyesbere sa rukite a Amerike a matike chie o mambere ji dolta de kes ai pima berebe nyobo ationis na yao ade kana ji tunga na nini mama ngakote kalengoni e sai grokin e ponle teutorengo kede kapolone ajienengo ba mame Epoison o kalangon ara chat kapi juju la tartunga na itoroni tai Stella akiror kwape na Aidadate Poison loda ebe abu ingala ko ka Isaac Ekwelo ka Josephine itu nisabala rae sabete lo e utare atwala eke kiror mamenge kia akaka nini no arede raya una inu aketa dolo lana kote ngangara ngonyo ai lemune kia regia yo lemuna nesi bore na boye ngane katuma Nara ipuna ne kerene jen bun bar tenge tungenen ikiyakan ora una jenantu na bait Kanu a TV East Tolbert Edaiti Ochala Lopuna Kongora District